Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kalong kejingkemen ber kejingyok mensim ya kinong Sumartan Rai Haribhoi District hagaba lengba ka song jing yarap jong sorkar jela kalayok bantei bat pli pajba haga sengiba ar jong katayo ka laiterik urisau arajar arpulai ya ka jaka ai jing Sumartan Rai lengba ki dawai kan bat ha paham seim kabala tip kum ka Meghalaya Traditional Healing Clinic ya kane ka jaka sumar dawai kembat on pej bat kmi daga Ribhoi Traditional Healer Association. La pelipat ba ada kekong M. Amperin Lengdo, Menteri Ketenat Kekoit Kekia Kum Kekongsan, haga jingdon lang ubak Meral Bonds EM MLA ke Nongpo Constituency, u Dr. C. Lengdo MLA ke Umsning, ba Balajit Rani MDC ke Nongpo, Gunan ke DB Joint Secretary ke Sorkar Jela, bat Member Secretary ke BRDC, Kinong Yalam ke RBTHA nado ubak Jasper Mani President, Ellington EM Secretary, lambat kinong Sumartan Rai na keleng ke Themri Boy bat ke jela barok kawai. Latay ya kani ke jaka Sumartan Rai lengba ki dawai kembat ha ke jinglut kumba pralak tingka AA ya ke balamang lengba ke tenat Bio Research Development Center Shillong. Haba keren ha kani ke sengi ke kong Amperin lengdok kalapan pau ke jing sengup kemen ke bakrau ban yoi bagane ke jaka Sumar kala yeng ban sedang ya ke jing syakri syaki pajba bat ban penkot ya ki jaj jing pang beper lengba ke rukam Sumartan Rai da ke bakenturu ya ke association ban lumban lang ya barok kinong Sumartan Rai bakin don lang ha ke juk ke syatri kamtam ban penimbiang ya ke rukam Sumartan Rai. Ubak Jasper Mani ula penpau bakani kedai ke jingpok seniau jong barok kinong Sumar Khasi bandang penim ya ke rukam Sumartan Rai kamtam ban penek pensak ru ya ki dawai kenbat haga bakum ke kenhon hi kam kuak bakani ke jinghikai da ki longshua manshua halor ki dawai kenbat bat ki rukam Sumartan Rai kinduk kindam no henrei bandang tristom ban penek pensak ya ki. Yes, super one is always nice. Daga jingkemen nga IT ya ketika Jaka Sumar Syafi di doktor di badan kesab kemakatan. Yes. Oh, nice. Not they also have QR code. QR code है सर QR code Up to date technology. High tech, no? Biotech and allied science. Bapaka bar khamtam bar kentiu ya kenika rokom ai dawai kan bat jungi syadu kiri nongwei bar khamtam wat sya kiniki syabar Not really. I wish we can be different views. Or you doctor, ano? Senam. Dua yang sosial. Nagkatan. Ini kita nggak posisi kita. Arpo lah tu dia di sini. Lah saya nggak senam yang nggak saya sini ya. Ni jubuk pun selap begini. Ini mati. Kini chat bed, hygiene bed. Chat bed okey, research. Dan ke bang wilek tapi siap. Well, there's so much research. We imagine the number of people who very good. Kini orang hapsup sudah ini. Tadi tu. Jadi kalau sibuk ni baru kita. Very good. Nanti kasih yung download yung level. Nó thì nhiều. Yung download yung the real hard. Wah di kolom senam. Wah di kolom senam dulu.
Mrs. April Lindo. Dengan kuat ban apil sepi suki lada PI dawai jerho ne dawai tum ne uno mo ngane tu kana pi sekawe mo madam kindat ya idoni we iba mong kasintur mong sapok namar ubam koini te ulalik sim dawai na doktor klemjam tu ang namar bom jam dawai doktor ngalek sim dawai kasino Dula di sini itu dawai kasih lai benai klaim jam tuan mi sanga sisen pe ngom long re ngapa saya doktor beniat please check this person nga suspect growth kamut cancer marelek doktor beniat yong dega cancer kan dega apil jongai pi baro ki bai dawai kasih traditional healers kalau ngide ban smotu la kabor tu profesor bahika yang awang lada ka sorkar jome ka ai posting me shanong gendong doktor datang mame arposan kilometer dan perlok banyak konsol ke beningkong pidai banle kalau decide kadai ka jinpang ayu kamu diagnosis kabaar decide what line of treatment you'll follow kabalai lada ka jing sumar kam respon hapo sansngi reusngi pidai ban rai pin beteng ban sumar ne pin refer teka apil jongai pi baro ki bai dawai kasih golong sumar melele tangba sotu la kapor lada ilong borok ki ba claim ban ong bangala ban penjam kansar bunsin kamdei ke kansar dei tangutung mo ke habadon ke jingat harendang kuat penslam ai ka dawai kasih tama ong itu opang lek cek langsung doktor yo kilap berkumui pat mo kenang mabalik ngin lap ya ka kanser haka stage 1 la ne stage 2 onde apa mla le isu titang ini jing ajimut ngakermen ba kene ke center ngakermen ba mo the officer jongi joint secretary he was telling that more centers will be set up sibun kum kine in ICQ wiru ki jaka tenga kermen ba ka ay kabalik hangne pirikot ka ay kabakile hagaro hills pirikot let's say hadin khatsan stem ngin sadon ka SOP dikatakan long ka jingker kui pai ba gi jongi ngakit bang kirang ya baro ki ba kem baro ki ba ai dawai nang ne sakmat pendem kam ya kane kum ka temple ka jongpi hakaba PI jingkeman ki wi pa kubli sia jango kasumar kadai ke ba baro hi ki jat penreu ki don lak ki jong ki rukam sumat kam tam lele mangi ki tribals namar ngila shong umdum labon snem palan but ni rely hala ki jong ki medicinal plans but I dawa yegi lapon bon snem kala long kunen da mentang ha ki snem kendit sipaw katsan atong snem pilas dang ban yu i ki nos syaki shnong ki jong ki bisdang ban yu i doktor si sin arsen si tayo di kini kijing wan kajing keu jong ka imlang kasalang tengkat ka pengklet yengi yala ka jong ka value kani kajing kordor jong kani ka knowledge ka bangi hap banyada ni hap manpha bat ni hap samlem sya kita kin nong sim pateng ki banwan hakisni hakia na ni syakman Nakaliang kejongar hukum UMLA Shimet
Hai bor ibarit ngila persyang ni bane trelang bat Kariboy District Traditional Association hangni. Kinong yalam jumpi kibadan. Lajuan bani kendu bat kila juyo bani snok ti. Hai bor ibarit sibun 4 lah bani ram. Kedeng isu kemen pan nagaliang jong ke BRDC. Apa jong planning department hakaba lala ban penien ya kani ke klinik kemne kumbang kalong. Dan mar kata kejing temu ke kejing tua kalong ba lada dangyo kajaka ka bakham he ginang ikiran mane ba madam do tip ngam tip hadu kat no thau la mala armaji jo ngi nang don lada ikiran nam ta ban sumar de ayo jaka bakham he thaujin kali che ji jo jika sumar thi jo kamera che ji jo ngatrai kamlong ka e mo madam ban persang banwa ikilat kilinti naga menta ban rap naga menta junti Institut ke District Council kadang kebenta ke Bakrau ban bedin lenti na kebenta jumpi haga ju ke por wat ke sorkar jelar kadon na ke jong kebenta ke ministry jong ke ayush jong ke sorkar pedeng kedai ke mapit kerpang na kebenta jumpi ni pina kaliang jong aku wembeli hangni ngini dandangkan bat pindang kuat ni bandang tip susu ya ki jindon kam di jumpi ya ka bani bansna ya kani ha ka wei pat ka jaka ya kata angin IHI menteri beron burong jungi insakran halor jong kata kumno bunwat gela kilinti de for time being ya ki jingerap ki ba phi don kam tip ha ka bani ban thum ya gitu ki kembat ya gitu ki ding ngthau e am elingta kiran ka jaka fikwa anem ka jingerap ha ka bani berkata wow Tona kalian juga ngan penmang arlak engka ya Kariboy District Traditional Kariboy District Traditional Business Association ngasepen bu IP